بله طبعا سرنجارات كشم عراق لسردم حكومات بعث طبعا زورترين ظلم لشيعان كريا بيكاتا شيعان ظلمنان ين اولي مرجعينان لبرچاوينان قتل كرنا قول باران كرنا هر كسك بدزانه امريكا هات 5000 كشتي دان بدهان مليار دولار مزاقتن جبوكو عراقي لدست رجيم صدام رزقار كسر انجام رزقار كرن طبعا هيك امريكا نهاد بحتى فيجا بيجي كيد بدا صدام بتشيت قالوا اف الين هندك جروبين تشكدار حتى جروبين سياسي هندك الين شيعانه قال لك دجات كامريكا دكن رجانا هيجي ريشي كنا سر امريكا يعني شينات بيا بحثيا في كيكر باجبركو امريكا بحثي درخصتنا دامان دم دا تين هيرشي ايكش ديرين ترين وبو بانتورترين بارتيين كردانجي دكن كواف بارتيجي لدجي رجيم صدام بدهان صالا شورا شك دجوارا شك داري كريا ميواني من كوار فاروق چاو ديري سياسي جباجاري ميناسوتا يا امريكا ديگلمه كاي كوار دمتا باش به هكر تو بم في تحليل دكي قالوا اف جروبين شيعان كوزورترين دردسري لسردس رجيم بعز ديتينا لشينا بعسيان اوتن بالامار امريكا ددن بالامار هزين راسان شوراج جيرين سردمي بري ددن تو فيكي بو چفت گريني والله از بيجم اولا از بجنا خود چمین بو همین مابط الشهيد الكردستاني يو دوام بسيارته براستی دست ایران گل دایا بجار هکا اگر هکا حکومت عراق شیعه ستر سربان کساب بکد هونت کرده بجار حکومت ایران دست وان سروی بابتی داهیا بشتی کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و برزکرنا نکای بشارتین هادی العمیری و قاضی الخزالی نوكا سركي وان نينا يعني سيترس الخلق اخوان نشين بكن بجا نوكا هند بينن ابيجم جي برسفا اتفاق جريدانا نوف بين كردستان هرم كردستان ولقال حكومه بغداد ابى برسبك شوان تشتايا كواتبو بالتحديد باراجين بارتيا ديمقراطيا كردستان دي كان ارمان على كردستان دشوتينن شخو الين دنجي هنا قالوا يعني بو تايبتي بارتي تيتا استضاف كرن لبغداد اما مثلا هكو بارتي السلطان او تشتكي بس اگر هكا علای كردستان بهزاران شهيد كردای دان حتى اف علایه بده بلنكرن اب مشكله سرکی اویا مشكله یا علای السلطان كردستان چند شهيد ميدان حق او كسا بهن زادان يعني هكذا بخد فيديو جي جماعه قناه كردستان در خستين هكذا بخد بصداها امن جيش آسایش وری برچاف بخدنا جماعت سوجن نه راستین نه تکلی خود تکل که به مسئله دا هم تلم شوتی طبعا که مازن عراق بله طبعا شوطاندنا بارگه پارتی حتی تگوتن که او کسین اف بارگه شوطاندی کسین ریخستی کری بون کسین تدریب دایی بون وان هفدوجی نازدکر حتی یزین امنی و کتا گوتی وینه دیگرن یعنی هیچ رد فعل قوانینه هیچ کارودان قوانینه که تا گلو تو نبینی اوب خواه بشه که کلتور وانه که دی ملت که راسانی ویده وری به تو آوایی که قبول نکن چرا تعامل گل فی عقلیتی بیده کرن؟ براستی او بسیارک زور زحمته تحمل چه کسا هکن او مروفی دا مروفیت خراب هبن مروفیت چاره که بوان کسا بینید او پلان که ماستره او دستی ایران گل دایه چونکو در خستنا حزب الشعبي قال ميليشيات دي الشنغالي او برسبا وانه بجر خويك وان كسو نفخدو قبيل ناكد بس هكا آسایش و امن و جيش عراقي برجاف همو تماشا بكت و ويناب جريد اول جور که هیچ کس قبيل ناكد براستي بله كاي كور طبعا جيش عراق هم دزاني بشتي 2003 سروسني جيشات دانشخو كرد بنامه في جيش بون يعني اگر تو شهر 11 بري خب كي 2014 لموصل الويده بري بحزاران جيش عراقي لبر چند داعش كان همو چكن قاوت انه رافين ترهر هل واشياء يعني اف ميليشيات حشد شعبي بيگمان توزاني بيتري شيز جروب ام بيكتين هر جروب جريداي عاليه كي هر جروب بسري خو تفدقر يتر هول ده هر شيء كده خوازه بك اف شوازه منظومه دفاعيه عراقي بفي اوي نري خصي قالو تبيني دراوشا فيولاتي برف كيف به آرامی و آشتی نابید اگر چند گروپ ملیشیات هر کردستان آن عراق دا بهینه کار کردن آرامی و آشتی قط نابید اف ملیشیات حزب الشعبی 13 حیفا 6 2014 خبر علی سیستانی هاد بونه دامزراندن و 15 حیفه کار کرد بس نوکه شول حزب الشعبی هات نما
شولوان نما عراق دا بس نو که ایشوان چیه تگدان و نهلید آرامین بین خلق می کرد و خلق می عرب بهتکرن. بله اگر اسمح سي امريكا بكم تظاني امريكا جفن داخستنا باليوس خانقا كربو لبغداد تظاني جي امريكا كليلا همو ابور يه عراق ده سوي دايه يعني تظاني چات عمل قلبي بس تتذكرن ده همان دم ده هيرش كرن بو سربارگي كش بارتين بباندور كل سر مستوى عراق زورترين دنگ وكو حزب بدز خوبينا بون افي راوش عراق برف كيف بقلو والله ابزور زحمتها نقولت سركرديه حشد الشعبي انه كا يدبشرتينا امريكا او سركرديه هند سركرديه وان كرينا ليستات الروسي امريكا هم يدا بجر اجر اف سركرديه وان وكي هادي العميري وقيس خزالي بهن برچاف باورم امريكا د چاره كي وان بكت بي وكي كشتنا قاسم سليماني وعبد المهدي مهندس بس اجر او خد ديار نكن ابو امريكا زور زحمتها چاره كي به مساله بكن. بله تزاني جادا شيء هشتا جارية مذهبي طائفي وتي تاراستا كرن مرجع رولي خود بينن مرجع قوم هي تزاني جيك حتى نجف هي يعني لورجي كتب لها فيك جالية مذهبي وجالية توعية دي أوليفا هم جالية توعية قومي وجالية توعية سياسي جي بها يعني قالوا دي سيطلة سافيرا شبيتا كرتونا بيني روشا عراقي دي خراب تجيبه باشنا به بله بگو ما ده گله خراب تربیت اول دسپیکه اول جوربارا مگوتا نوکان نینا سيطرس الخلقي في خلقي نينا بجر اول هند جروب جدا جدا نوف حجل الشعبي يتشن وفان مشكلات نوف عراق هميه دا بجر پشتی و چنده اول نراستید اول نه تشتكي وصايا خازم میشد همه براستی نید اول ده هر بریکچیت حتی حجل الشعبي همي و بهتا بجکاندن و خراب کردن. بله تزاني حاجة شعبي وقت يقولن إيران پشتوانیات که تایبتی آن دا گروپینیش خو اما باشکرا يعني او آلی گریا خب ایران نشان دادن و هفرکی دیگه امریکا هیا يعني بدید ناتا حاجة شعبي دهتا لاواز کرن گلو دهتا بباندور کرن آن ده پیشتر به والله اوفت حكومه امريكا سر كازمي مجبور کرد بيت مجبور بهت مجبور کردن چونکو اف هزام ملیشیات حزب الشعبي فایده عراق در نمايه نوکه اگه مشکلات ناف مالا مرو ویدا هبید مرو دوی مشکلات چاره سر کرد نوکه اف مشکلا عراق یا بو حزب الشعبي و چند ملیشیات وکی وی گروپ جدا جدا هن مشکلات بو عراق همیه چیت کن ناف بین تکدان ناف بین کرد و عرب و جماعت دی تینا کردن اف گروپ جهوی نمايه عراق همیه دا و باورم هکش امریکا بید امریکا و گروپ همان ناهلی چونکو امریکا چند جاران یا گوتی عراق و ایزار دون عراق علاقت خود گل جیش ایران و گل کمار اسلام ایران قطینید. ولی که کار طبعا لبغداد دو جتين مستهدف كرن جاري ميليشياتان و تايبتي جي باشا كفان ميليشياتان طبعا هنا جروبين زور باش هنا نافدا باليوس خان امريكا دبا روجانا تيتا مشك باران كرن پشتی باليوس خان امريكا يكم جه آريه كن هات که استضاف كرن بارگه لقاء پنج پارتیا دموکرات کردستان که هاتا اف پیامشات تخادن گلو تایبتی لامریکا اگر تشتکه برات فعل که بابو وی که چت بیژن حتی لو که امریکا بارنا کم چه برسف دابید اون بخواه ندیتا برسف و چنده بس ام همه چاورین بو برسف امریکا سر به چنده چون براستی حزب پارتی و اکتی و جماعت توان همی هف بشن لگل امریکا بو آرامی و آشتی یا عراق همیه ولی برس کار الفاروق چافدری سیاسی لباجار میناسوتا یا امریکا گل مبوکا که کار گله کی سپاس دمت باش به سپاس دمت باش